icyemezo cyo kongera gufunga umupaka ibihugu byombi bihuriyeho. Muri iryo jambo Perezida Ndayishimiye yavuze ko nyuma yaho umutwe w'inyeshyamba z'abarundi barwanya ubutegetsi bwe witwa Red Tabara ugabiye igitero muri Gatumba ku itariki ya 22 y'ukwa 12 mu mwaka wa 2023 bakica abasivile 22, ngo umutwe warasubiriye mu ijoro ry'itariki ya 30 rishyira 31 mu kwa 12 mu 2023. Ati turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kubera ko Burundi bwongeye guhekurwa n'abicanyi bo mu mutwe w'iterabwoba wa Red Tabara ufite ikicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'u Burundi yavuze ko ibihugu byombi byari bimaze igihe biganira ku buryo bwo kurandura, gusa ngo yasanze u Rwanda rwaramuryaryaga. Ati mu bijyanye no kurandura uwo mutwe w'iterabwoba twari tumaze igihe tuganira n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ngo turebe ko bakwikubita agashyi bakabashyikiriza ubutabera bw'u Burundi, ariko twaraye tubonye neza ko ibyo twaganiriye kwari ukudusuka inkori mu maso. Ati ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye kugira ngo baturwanye. Bwana Ndayishimiye yagaragaje kwicuza ko u Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda mu kwezi kwa 10 mu 2022. Ati ibyo twiyemeje nuko tugiye gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo abana b'u Burundi ntibakomeze kwicwa bunyamaswa n'ibyo birara. Ati turasaba abarundi bose guhagarara kigabo kubera ko umutwe w'iterabwoba usasiwe by'ukuri mu gihugu gituranye cy'u Rwanda. Nubwo Burundi bwashinjaga u Rwanda gufasha Red Tabara, u Rwanda rwo rwakunze kubihakana rugaragaza ko ari urwitwazo kubera ko umupaka Red Tabara yifashisha ugaba ibitero mu Burundi ngo n'umupaka ugabanya Burundi na Kongo. Red Tabara bivuze Résistance pour un état de droit au Burundi. Ni umutwe w'inyeshyamba z'abarundi watangiye gukora ibikorwa bya gisirikari kuva hatangira ibibazo bya politike mu mwaka wa 2015 ubwo muri iki gihugu hageragezwaga ihirikwa ry'ubutegetsi rikaburizwamo. Uyu mutwe urwanya ubutegetsi buriho mu Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ibushamikiyeho irimo imbonerakure. Uyu mutwe ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'umupaka w'u Burundi. Intego yawo ni uguhirika ubutegetsi bw'ishyaka Conseil National pour la Défense de la Démocratie, Force de Défense de la Démocratie, CNDD-FDD, riri ku butegetsi mu Burundi. Ku itariki ya 20 kwa 12 mu 2023 uyu mutwe wa Red Tabara wagabye igitero ku mupaka wa Gatumba uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Iki gitero cyahitanye abantu 22 nk'uko byemejwe na leta y'u Burundi. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yashinje u Rwanda gutera inkunga Red Tabara, ariko nta bimenyetso yatanze bishimangira ayo makuru. Mu kwezi kwa mbere mu 2024 Red Tabara yafatwaga nk'umutwe ushobora gukora urugamba rwa gicengezi ukagaba ibitero bishegesha ubutegetsi bw'i Bujumbura, ariko ntabwo wahungabanyije bikomeye imbaraga z'ubuyobozi mu Burundi. Mu kwezi kwa kabiri mu 2024 Red Tabara yagabye igitero mu mujyi wa Buringa mu Burundi, naho uhica abantu. Leta y'u Burundi yavuze ko abasivili 9 bapfuye mu gihe inyeshyamba za Red Tabara zo zavuze ko zisha abasirikare 6 mu bitero 2 zagabye ku birindiro by'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba Red Tabara bivugwa ko binjiye bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyari cyohereje batayo 3 muri ako gace kugira ngo gikumire ibyo bitero. Nk'uko yari yabivuze mu mpera z'umwaka wa 2023 ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa mbere mu 2024 guverinoma y'u Burundi yafunze imipaka yose ihuza icyo gihugu n'u Rwanda nyuma y'iminsi mike icyo gihugu giciye amarenga yo kuyifunga. Imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yaherukaga gufungwa hagati y'umwaka wa 2015 n'2021. Kuva icyo gihe ibihugu byombi byiyemeje kuzahura umubano, ariko Burundi bugatsimbarara ko bukeneye abashinjwa guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bahungiye mu Rwanda mu gihe u Rwanda rwerekanaga ko bihabanye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Amakimbirane ya vuba hagati y'ubutegetsi bw'u Burundi n'ubw'u Rwanda ahera mu 2015 kubagerageje guhirika ubutegetsi bw'uwari President Petero Nkurunziza bari bakuriwe na General Godefroid Niyombare bahungiye mu Rwanda. General Niyombare niwe mukuru mu bategetsi b'u Burundi bakomeje kuvuga ko u Rwanda rufite ariko rudashaka gutanga ngo akurikiranwe n'ubucamanza bw'u Burundi. Mu mwaka wa 2023 President Ndayishimiye yabwiye BBC ati igihe cyose batarabaduha ikibazo ntikizakemuka. U Rwanda ntabwo ruhakana gucumbikira bamwe mu bagerageje kudeta baruhungiyemo mu 2015, ndetse abategetsi b'u Burundi bavuga ko ibiganiro byo kubabashyikiriza mu mwaka wa 2023 byari bigeze kure. Hagati y'umwaka wa 2015 n'2022 ubwo imipaka y'ibi bihugu byombi yari ifunze, ubuhahirane bw'abaturage bwarahagaze, abacuruzi batari bake ku mipaka barahomba bafunga imiryango. Biragoye kubara no kumenya mu mafaranga cyangwa se amadolari igihombo cyabayeho muri icyo gihe ku bacuruzi bo mu Rwanda n'abo mu Burundi.
Inzobere mu by'ubukungu zavuze ko iki ari cyo kibazo gikomeye cyabayeho mu mateka y'ibukwa ya vuba, cyagize ingaruka mbi cyane ku baturage b'u Rwanda n'ab'u Burundi. Ibi byose byabaga mu gihe muri Kongo intambara yari yaratangiye kongera guca ibintu hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bemeranyije kohereza ingabo muri kiriya gihugu, zikaba zigizwe n'abasirikare baturuka muri Kenya, muri Uganda, muri Tanzania, muri Sudani y'Epfo no mu Burundi. Izi ngabo zari zifite ubutumwa bwo kubungabunga amahoro, ndetse zaranabikoze icyo gihe bitangira no gutanga umusaruro. Mu yandi magambo, byari bivuze ko Burundi bwari bufite ingabo muri Kongo ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ikibazo nk'uko mu mpera z'ukwezi kwa munani mu 2023 Perezida Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yagiriye uruzinduko rw'iminsi 2 i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari kumwe na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi. Basuzumiye hamwe ibikorwa by'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zari muri Kongo. Mu biganiro byabo, aba bakuru b'ibihugu baganiriye ku bibazo bitandukanye byibasiye akarere ka Afurika y'Uburasirazuba umuryango ibyo bihugu byombi bihuriyemo. Ni ibiganiro byabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu izwi nka Palais de la Nation mu murwa mukuru Kinshasa. Ibibazo byibanzweho cyane byari umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, habarizwa imitwe yitwaje intwaro ibarirwa muri 200. Ibi ni ibyemejwe muri raporo zitandukanye zasohowe n'imiryango mpuzamahanga itari iya leta. Perezida Ndayishimiye wari uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri icyo gihe yasabye ingabo zose z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zari muri Kongo ngo gukora akazi kazo neza nk'uko bikorwa n'igihugu cye. Yavuze ko ingabo z'igihugu cye ngo arizo zakoraga akazi kazo neza. Ibi ariko byari bimaze iminsi binavugwa na Perezida Felix Tshisekedi wavuga ko abarundi ari bo bakora akazi kabo neza ko kugaba ibitero ku nyeshyamba z'umutwe wa M23, mu gihe abandi ngo barebera. Nyamara byari bizwi ko bagiye kubungabunga amahoro, apana kurwana. Aba bakuru b'ibihugu byombi bahise basinyana amasezerano